ikaze bakunzi ba Ruhuka Empire News, reka nongeye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri twumva mu masaha ya nimugoroba. Tubifurize kugoma kugubwa neza, kuhirwa mu byo umukora byose. Birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tuba tugarutsemo kugira ngo tubapudetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni amakuru rero adasanzwe, by'umwihariko mbangira ngo twinjiremo ariko tunave imuzi n'imuzimbo, tuvuge byinshi bigiye bitandukanye. Twirukanse cyane rero sindi butinde nyamuneka, sindi butinde rwose, nyemera mite nirukanka cyane by'umwihariko mite ntera hano mu bice by'igihugu cy'u Burundi kuko ko ariho twibanda muri rusange. Twirukanse cyane rero by'umwihariko turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire yuko ikibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport na n'ubu rwose nyamuneka ibikigera amajanja bigikomeje kuba byinshi. Mu kanya gato hari abasirikare ba Red Tabara bagera kuri batatu bivugwa ko rwose bamaze kongera gufatirwa ariko reka mbanze n'abasuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye mbere yo kugira ngo by'umwihariko aya makuru tugire dute tuyinjiremo, kuko ni benshi badukurikira cyane, baba bari mu gihugu cy'u Rwanda, baba bari Kenya, baba bari Tanzania, baba bari mu Bubiligi, baba bari za Malawi, baba bibereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko, baba bari za South Africa, baba bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse na za Uganda. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Byinshi cyane rero bigiye bitandukanye tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko nyamuneka rwose mu bice bigiye bitandukanye byano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho ibintu bitoroshye, ariko kandi ubwo ntabari ku mugabane w'Uburayi ntabwo ndi bubibagirwe kuko baba bari muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, nabo tubahe ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko nari mbababwiye turi bukomozeho, kuko turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi tubabwire byinshi biri muri CNDD FDD ndetse n'uburyo iri shyaka rishobora kuza gusenyuka bikanarangira amatora yarateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 atabaye. Ubu tuvugana akaba ari amatora ari kubura imyaka 2. Navuga ko ari umwe kuko uyu nguyu wo wamaze no kuba urangira muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje gukara ndetse nyamuneka urugamba rukomeje kuba urundi rundi. Abasirikare bari koherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bakanga bakagitoroka, ngira ngo hari n'abandi mu kanya gato rwose bamaze gutoroka, tuje tukababwira barahari rwose bamaze gutoroka, by'umwihariko bari hano mu mujyi wa Uvira. Turaza no kubabwira ndetse n'aho berekeje ndetse n'uburyo bimeze. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa kuko amakuru ni menshi cyane. Muraza no kunyemera dusimbukire hano ku mupaka Kakatumba mbabwire byinshi by'amakuru yemeza yuko butuvugana rwose. Nyamuneka icyitwa igisoda cy'u Burundi cyamaze kuba rwose gicikamo igikuba imbonakure zishobora kuza gukuraho ubutegetsi witwa General Neva. Ayo nayo ni amakuru twakiriye mu kanya, turavuga tuti turaza kuyakomozaho, turaza kuyava imuzi n'umuzingo. Ni byinshi cyane muri ano masaha ndibuze mbabwira kuko turaza no kunyarukira ku cyitwa amabariyeri menshi ari mu gihugu cy'u Burundi mu bice byo muri Komine Mujejero, Komine Munangara, ahitwa za Ruyigi, za Kasurwa ndetse na za Kibitoki. Tubabwire ibyahatse, hari amabariyeri menshi rwose kabisa ari mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira amabariyeri byayo ndetse tuzi no kubabwira namwe mu makuru akomeye cyane arimo araturuka i Bujumbura. Ariko kandi ntabwo twareka kubabwira n'ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo turaza kubibabwira. Turaza gusimbukira Minembwe, turaza gusimbukira Uvira, turaza gusimbukira rwose mu bice bya Mwenga, tubabwire iby'abazalendo basubiranyemo, tuze gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani, tubabwire uko byifashe ndetse tuzi no kujya mu Ntara Kivu mu burasirazuba bwa Leta ya Kongo hano muri teritwari ya Masisi, tubabwire imirwano ikomeje, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero nyamuneka batayari utega amatwi, icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabyonda kuri sabone gikoreho kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro by'umwihariko bica hano kuri iyo muyoboro wanyu.
yatewe umukono n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike bamwita Lawrence Kanyuka, riragira riti ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ryarashe mu duce dutuwe n'abaturage hakoreshejwe drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ni ibice rero by'umwihariko byari birimo abaturage benshi. Rikomeza rigira riti rero 2:05 igitero cya drone zo mu bwoko bwa CH4 cyarashe Nyange, ibindi biyegereye bituma hapfa abasivile batari bake. Iri tangazo rikomeza rigira riti ibitero rero ivangura rishingiye ku moko ni kwirakwizwa ry'amagambo y'urwango biturutse ku mujyi wa Uvira. Twiyemeje guhara kwirwanaho no kurinda abaturage bacu kandi turarandura burundu icishe inyuma y'ibyo bitero. Hejuru aho ihuriro rya AFC M23 ryagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ko guza imbaraga zose zo guhonyura uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihe kandi imiryango mpuzamahanga n'abayobozi b'uturere ntacyo bari kubivugaho. Mu minsi mike ishize uyu mutwe wari watangaje ku mugaragaro ko umenyesha imiryango mpuzamahanga ko n'ubutegetsi bwacinjira ko bwatangije intambara ku buryo bweruye, ndetse kandi yamagana imiryango mpuzamahanga gukomeza kwigira ntibindeba igihe cyose ingabo za FARDC ziri kwica abaturage muri Uvira, Fizi ndetse na Mwenga. Uyu mutwe kandi utangaza ko ibikwa mu gihe imirwano yongeye kuremera mu bice bigiye bitandukanye muri cya cyumweru gishize, aho yabereye mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ngayo nguko nyamuneka Mwenga rero icyitwa imiripoko yo ku rwego rwo hejuru, bya bindi bita bya nyamugigima, nyamuneka imbunda nini naho rwari rwambikanye. Ngira ngo iyi nkuru munyemerere nayo mbanze nyinjiremo kabisa kugira ngo tujye ibindi tujyamo. Ni ukuvuga ngo rero amakuru aturuka muri teritwari ya Mwenga ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko abarwanyi bahuriye mu kiswe Wazalendo bamaganye ubuyobozi bwa FARDC muri kiriya gice, bavuga ko igomba guhita isimburwa vuba na bwangu. Santere rero ya teritwari ya Mwenga irimo abasirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR. Umuyobozi uyoboye ingabo rero za FARDC muri kiriya gice yitwa Chihutu Vera, ayoboye regima y'ibihumbi 336. Wazalendo rero banditse urwandiko basaba yuko uyu muyobozi wa FARDC ahita asimburwa mu maguru mashya, bakamushinza ibyaha rero bitandukanye birimo kwiba intwaro n'amasasu, bikagira ingaruka kuri Wazalendo. Ubundi kandi rero ngo bakamushinza gufatanya n'uwahoze ari minisitiri w'ubutegetsi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Foka Mike mu kwigezwaho mu kwangiza amafaranga buri kwezi agenewe Wazalendo bo muri Mwenga ndetse na Shabunda. Basabye kandi uyu musirikare gukurwa muri kiriya gice bagahita bohereza undi mwiza. Ibi bije rero nyuma yaho hari hashize iminsi havutse umwuka mubi hagati y'amatsinda abiri, hagati ya Wazalendo na FARDC, aho bivugwa ko itsinda rimwe ryatewe inkunga n'uwo muyobozi wa gisirikare muri ubwo bushyamirane, abarwanyi 9 bagapfa. Ubwo ni Wazalendo bamaze iminsi basubiranamo mu minsi yashize. Mu ijoro rero ryakeye harahishwe Abazalendo 2 bicwa barashwe kandi barasiwe aho muri santere ya Mwenga. Ibi kandi bisa n'ibiheruka kubera muri Uvira, aho Wazalendo bishe bashatse kwica witwa Brigadier General Kasita Olivier uyobora kariya karere, bamushinza ubugambanyi ndetse no kwica Wazalendo muri Miniema. Ngayo nguko ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa hano. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Abanyamurenge nyamuneka nako nabo rwose bakomeje gutabaza bavuga bati ibintu biri kutubaho ni ibintu bikomeye cyane. Mu bice bya Rugezi na hano za Fizi ni ibice navuga ko kugeza amaginga yabikontorore
n'umutwe wa M23, ariko icyiswe Wazalendo nyamuneka bavandimwe nta kuryama. Abazalendo nta kuryama. Abazalendo uko bwije n'uko bukeye barimo baragaba ibitero rwose biremereye cyane, by'umwihariko ku gisirikare cy'umutwe wa M23. Ibi bitero rero uko bari kwigaba nako icyitwa abasivile nyamuneka, nako icyitwa abasivile barimo baricwa mu buryo navuga ko budasanzwe. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva rwose abari kugenda baburirwa irengero, babura mu buryo budasobanutse. Munyemerere rero mbabwire yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, kuko n'ubu rwose bongeye gukomeza kugenda babura, barimo baragenda babura, bakagenda baburirwa irengero, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyo kirimo kiragira gutya, ugasanga ngo kirabashimuse, cyamara kubashimutwa bakajyanwa ahantu hatazwi, ugasanga ngo barimo baragenda basaba amafaranga imiryango yabo. Ibi rero nabyo ni bimwe mu bintu navuga ko byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane. Uwitwa Afande Mbonimpa D yamaze kuba rwose agaragaza ko nawe atari bworohere bikomeye ingabo zo kwa Kisekedi. Reka tujye mu mujyi wa Uvira sasa, indani rwagati. Umujyi wa Uvira ngira ngo murabizi ko twari tumaze iminsi tubabwira iby'inkuru y'abasirikare b'Abarundi 8 bo mu Burundi boherejwe mu myitozo ya gisirikare mu Burusiya mbere yo kujya mu ntambara rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baratoroka bari Mosiko. Ngarika yenda inkuru mbanze nyinjiyemo mbere yo kugira ngo tuze kwinjira ku bandi bamaze gutoroka. Ni ukuvuga ngo rero gutoroka kw'abasirikare kwamaze guca amarenga, badashaka kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na bagenzi babo benshi barimo bafunzwe. Kugeza ubu rero abahanganye n'imitwe irimo na M23 ntibumva impamvu barimo bararwana iriya ntambara. Ingabo rero z'u Burundi zifatanyije n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa M23 kuva mu mwaka w'2023 ntirwahiriye, ntabwo byigeze bibahira na gato, kuko bambuwe ibice bigiye bitandukanye byinshi bagenzuraga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abenshi barahunga, bariruka bahungira mu bice byo muri teritwari ya Uvira, bikomeza kuba abana bibi cyane. Koroneli rero wo mu ngabo z'u Burundi yanatangaje ko abofisiye bo mu rwego rwa generali barwanyije icyemezo cyo kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko n'ubundi byakomezaga kugenda bivugwa. Ati rero abajenerali mu ngabo z'u Burundi banze ko abasirikare b'u Burundi boherezwa, bari kugira uruhare mu makimbirane ari kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose nibyo bagendaga batangaza, kubera yuko rero u Burundi bufite amateka y'ibikorwa bya gisirikare ameze nk'inkuru mbi irimo ikwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, mbega bagakomeza kugenda babuhereza, ariko bamwe by'umwihariko batabyumva neza. Nubwo rero aba bofisiye bakuru b'ingabo z'u Burundi badashidikanya kuba abasirikare babo bajya kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Evariste Ndayishimiye we yakomeje kuhatiriza, biturutse ahanini ku mafaranga menshi cyane yahabwaga na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo murabizi. Ubwo leta y'u Burundi rero n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, muri Kanama 2023 Ndayishimiye yahawe ishimwe rya miliyoni 2 z'amadolari. Abasirikare b'u Burundi bari baroherejwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabizi ko bahabwaga agera ku madolari 500, ariko amenshi yose akajya mu mufuka w'umukuru w'igihugu. Hamuneka ibintu hano ntabwo byoroshye. Abataramu bararwana, ariko ari ibyo barwaniye ntibabibona. Ibi rero nibyo byatumye ku munsi w'ejo rwose kabisa habaho gutoroka navuga gukomeye, n'ubundi ku ruhande rw'igisoda cy'u Burundi cyageze gutya rwose kiratoroka. Abasoda b'u Burundi bari mu Mosiko baratoroka, ariko mu kanya gato n'ubundi gashize n'ubundi nakiriye amakuru y'uko n'ubundi n'abandi bakomeje kugenda batoroka.
bakomeje kugenda kabisa baturuka mu buryo navuga budasanzwe. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara hano, ndabona ari byinshi cyane rwose byakomeje kugenda bigaragara. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Mu kanya gato rero hari abandi bamaze gutoroka, hamwe nashidikanya yuko ibi byose birimo rwose bigaragaza neza ko abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba badashaka imirwano kabisa, neza bari kwanga guhangana cyangwa se kuba bakomeza guhangana na M23, kuko mu bigaragara byo ntabwo bashaka imirwano. Ni ukuvuga ngo rero aba bamaze gutoroka n'ubundi amakuru dufite atari ivumbi baraza kugomya batoroke. Hamaze gutoroka abasirikare bagera kuri 80. Abasirikare 80 ni benshi, kugezaho ku munsi w'ejo nabwo bari batorotse, n'ubu baracyakomeje gutoroka. Ikigaragara cyo rero nyamuneka biraza kugorana mu buryo bukomeye cyane, kugira ngo abasirikare bakomeze kuba bagira gute, barwana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ni menshi cyane rero, by'umwihariko akomeje kugenda avugwa ni menshi cyane. Twirukanse cyane, reka duhite tuva yenda no kuri ibi bijyanye n'itoroka ry'abasirikare b'Abarundi, tugaruke gato ku kijyanye n'ubundi n'ibiri kubera mu bice byo muri teritwari ya Masisi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu bice byo muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ni ibice nabyo navuga kugeza amagingo byatangiye kugenda bigaragaramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni ibice birimo biragaragaramo rwose byinshi bidahwitse, kuko ubu tuvugana rwose nyamuneka icyitwa imirwano ikomeye cyane yo mu rwego rwo hejuru yakomeje kugenda ifata indi ntera, ariko ibi bikaba biri kuba n'ubundi nyuma y'uko ngo ku munsi w'ejo n'ubundi indege yo mu bwoko bwa Sukhoi yongeye kurasa. Ibi rero ni na bimwe mu bintu byamaze gutuma rwose icyitwa igisoda nyamuneka gicika intege ku rwego rwo hejuru, kikavuga kiti noneho nimba ibi bintu birimo biraba, by'umwihariko Zalendo zikaza zikarasa, iki byose bikagenda gutya, ibintu bishobora kuza gutuma ibintu bikomeza kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko ku itere y'imirwano. Amakuru rero mfite atariho ivumbi nuko rwose ngo ibitero byakomeje mu bice by'i Burayi, hano ni muri teritwari ya Walikale, ariko n'ubundi ibi byose n'ubundi bikomeje kugenda bisiga umutwe wa M23 wirwanyeho, ndetse unitwaye neza mu buryo ufatika, aho rwose urimo urashwiragiza igisirikare n'ubundi cya leta mu buryo navuga ko budasanzwe. Barimo barakirukankana rwose kabisa, nabo baragikubita inshuro bya bindi bita kugishwiragiza, kuko n'ubundi ibi bitero byabayeho nta kintu na kimwe byigeze bitanga, byaje no gusiga n'ubundi abasirikare barwana ku ruhande rwa leta babakubise bariruka bakizwa n'amaguru. Nyamuneka rero icyo nababwira cyo, situwasiyo ni hatari, kandi imirwano mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ikomeje kugenda ifata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru ni menshi cyane yakomeje kugenda avugwa, inshuti z'akadasohoka. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko ahitwa muri teritwari ya Uvira naho rwose rugikomeje kwambikana no kuri Meri de la Ville. Mu kanya gato Zalendo zongeye kugaha ibitero, ariko bikaba ibitero n'ubundi bitagize icyo bifasha, kuko icyitwa igisirikare cya FARDC n'ubundi birangiye gasa naho kari gataye umurongo w'icyerekezo, uko twagiye kubona tukabona hakituye hasi gusa, nta kindi kintu kibaye. Yakomeje agira ati urebye neza ibi bibaye rimwe na rimwe, ndetse kandi bisa by'umwihariko nk'ibimaze iminsi bigaragara hano, kuko n'izindi zageragejwe kugenda zikirwa ku butaka. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero giherereye muri ibyo bice, ubu tuvugana nababwira ko nta kintu na kimwe cyari cyabivugaho, ariko impanuka yo yamaze kuba aba. Ariko nk'uko bisanzwe indege zacyo
nk'izi ndetse n'izindi zikora impanuka muri ubwo buryo ntabwo bikiri igitangaza kuko indege zo ziragwa, indege za FARDC ziragwa. Ayo niyo makuru uyu mutangabuhamya yatanze. Mwibuke neza yuko rero mu kwezi gushize kwa gatandatu uyu mwaka nabwo indi drone yabo yakoze impanuka ikorera mu duce two muri teritwari ya Walungu. Si aho honyine kandi kuko zagiye zibera n'ahandi hagiye hatandukanye muri Walikale ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Iyi nkuru tukivamo rero munyemerere duhite dusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko nyamuneka ko aha ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko murabizi ko aba bagabo barimo barafatikanya n'ingabo za leta ya FARDC mu guhangana n'ibitero bya M23. Aha twirukanse cyane rero